Amau Akwaba wofrɛ me adwowa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusiafo NDC man bi enananu demi. Osu adenya ne ba enya admission ewo KNUST Kumasi. Na school no edge no 5,800 plus utility bills na nyama 1 or 2 bi. Na nanu demnisi osu ina ne say Abra His Excellency John Dramani Mahama eye campaign, then former president eye campaign or kasa oba obetua eye emofra omo ebenta tertiary first year no beti obiani school fees ama omo anything na nam so dokoto aban ma NDC e wo mi so ye NDC ni mom de but anka free SHS na His Excellency the former president na dan kwakufu adubai na anka ebo antin ko beto ama NPP but NDC focus on betua first year full school fees na mo na adwen sesan and na chese wakoto aban ma NDC ba ya omu ncheska no na no de ma wosu apa wosu ada wosu yana mo so metumi ahwe mo mbe yentie se ne nsem no esi ekoi betka abawe wa two insurance ni wa increase insurance abawe increase no and these are the people opposition bibia aban ni beye bia no no mo ka ho asem na Ghana for hwe ho ato aba mama mo ba ya na mo ye bibi foforo nti omo giri se na omo ka che Ghana for the two ni be mo yeah free senior school who says me ene NDC for ka che Ghana for ne say aduane na aban na ne kwanti mi mfidu mu yie no aban we do aban wa tesuo oba tan oba no abra na MPP wa ban mu no ana o fidu bara na NDC for ka che o say aduane ne kra anye ye mo aduane yie no aban we ban no sika na wo se de ma oba na aduane no aban we de wo se wa teso wan fa bia nka ho oba ba bia ba na bi ja ho no wa ba be teso yeah. Double standard aban we buy wa ba beti so omo promise Ghana for say first year am be call universities aye to see free o for manifesto Samuel page 9296 wa obehu yeah NDC manifesto akasase mo ya de a che Ghana for amena me no kase obi o ya NDC ni pa na me say o tie me ba admission buy our tech aye 58 million hostel fee kwa yasa increase Andayera Mahama his excellency John Dramani yasa increase hostel fee all because only say or two about man this aban amane baranya kwenya ako university first year am free the admission buy 58 na ba we aka chen say kokotua na me ba me yi di amount o ka say mo echeri panka ji so beto abamount se be ya mampanyini enti yesema yakase NDC for eba bema omo sem kan yekom omo opposition omo sem enka yekon no eno na eda adi no na it is too early abantem je bi san say cement na no kase na bo odin no omo ko monte so no ko bisa say increment mama ana ba amati so dabi increment class album yatum ayo ross na no mo de campaign in opposition no e do mo ba ban mu no yatum enti wontimi fa sumbu onkobo institutional head bia na anu so boya de bom ko eyeye omo so G2 mu se abane so discan be bro mo na mo de akodidwa mponchene ne na makese na mo de mo so to abama aban na wa ba sisi yi na so mbe sa yes abe onu so omo workshop sisi ya anu so kra amamu ano ya ise yan kongo faduani fi ayimo message ya diska me ka asmacho ya diska abe ma het no ska ba direct to the schools e ji wa oni se oton mu bia kona ko senior school headmaster ji anu ni anu nti na mo so ka se ya no to that 15 or 15 cedis na ska na e be twade akọ schools no na be doso 7 cedi 50% per student no per population ni at times na ba da ne koroja asen ho 10 cedis good 10 cedis nti wo calling sense san mra no Zaira banaso aya odana na safe ne be ho asunsun so hwe buffer stock aduane ye wakufu ado ko cry odi begu ho and this for opposition o mo se aduane na spy
Sikana aban de akofo aduane abegu ho no omo si aduane no I spy e de ye campaign wo mama munya tumi wie ya no man panyi ni sese John Dramani Mahama wo dressing place no asa ba kufu ara ban ba so se aduane na mama order se yemfa nko schools mu no the former government no e na de kogu ho. So are they trying to tell us say aduane na ye wa kufu ado de yo man panyi na spy the same aduane na spy no mo san de ko abontiana aduane na mo ka che Ghana for say spy the same aduane no and mo san de akọ schools mu say Ghana mabum enkonkodi. But people about on there. Now mu pretty etiasa ade na egu on I spy. Na me say CMPO Ghana for. Ye ni NDC aban we e betina mfie 9. So mbe ma mamu no ense sayaya papa. Ye ni omo betina mfie 9. Je nya ya expect say ye be criticize you omo constructively. Ye nya ti say no omo opposition a. No my reckless opposition party a. Ya ma be ma Ghana enani mutunye say bi na ye pese ye. But the truth of the matter is say based on their manifesto promises omo de ma Ghana for omo sem kan omo ka che Ghana for no asha se a ensisaye ba no de ye wo ho kwan say ye ma Ghana for aso ye den eti and typical example e bi na asi say sika ye 10 series aban we wate so ye ro ma ni simo odin sa ni simo odin ko ma ni nka ho Oma 10 cities in nka ho ontimi fa bi nka ho a onka che Ghana for be power chaw ni asinye ni opposition na me petumi enti se manya tumi na wi amesere mo sika me ntimi fa bi nka ho me ji se Ghana for be tie na sopa mu dan se ni abanda na ja ho be te so what is so enti mo den ana me boa sana yewra fanyoma kene ka che mampani o wo private car buy we what insurance ni we increase insurance about we increase no and these are the people opposition be buy ni be ye bia no mo ka ho asem na Ghana for hwe ho ato aba mama mo buy ya na mo ye bibi foforo ejo mo gidi se na mo ka che Ghana for the two ni be mo free senior school nsensemi ene ni NDC for catch Ghana for ne say aduane na aban na kwa ntimi mfidu mu yie no aban we do aban wate so oba tan oba no abra na MPP wa ban mu no ana o fidu oba na NDC for catch o say aduane ne kwa anye ye mo aduane yie no aban we ban no sika na wo se de ma oba na aduane no aban we de wo se wate so wan fa bia nka ho oba ba bia ba na ni ja ho no wa ba bete so double standard about we buy wa ba bete so omo promise Ghana for say first year am be call universities aye to see free o for manifesto somewhere page 9296 wa obehu NDC manifesto akasa se we de a che Ghana for amena me no kase obi o ya NDC ni pa na me so o tie me ba admission ba